thing that's missing to really turn things around. Chiefs led out by... Right, chance for us to have a look at the lineup. And today in a 4-3-3. Two lineups today, they look as if they're both intent on taking all the points. No, absolutely, but also lots of speed. I think Kaizer Chiefs really wanting to go a little bit more aggressive on the front foot. But of course, I think for Durban... AK-47 funa hapa ke Shakeza Ashley Duprier telen go pani por lake yena ke Shakeza telen go pani por lake Shakeza nanti AK-47 yena ke wantile Duba ebonela hapa ke Shakeza otwe izamela zibekwa nje kurekela siphuma lapha ke telen go pani nathi ibhola ke manje belidayisa lilepo loliphopa siyayimunya liyadliwa ibhola lakhe siyayimunya ngaphandle akubheke nje keshelela ngakoshuna enkani ibisilidayisile ke ngempela iDurban City wasebenza lapha ke emuva aKayla Jurgens phake Zitha Kwinika nangu Kwinika ke manje ufuna ukungena namadoda ifaka ngapha ke nenkundla Bradley Cross onside liphakeme iduku lakhe umsisi kaNompempe liyaphakama kuye lapha ke uBradley Cross nangi lapha ke Bradley Cross kuthiwa ke isikhindi bese sishaya umoya AK-47 Shabalala sebenza lapha ke emuva Siphamandla Ncanana Lebohang Mabwe funa lapha ke Engineer Tekisi futhi nangu Lebohang Mabwe eyiphakamise ijikjela phakathi ebox lamakhanda yabaceza nje phumela ngaphandle liyahamba nje phumela ngaphandle uzoba i-goalkeeper ke lilepo nansi loliphopa khipha lapha ke Pascal Okusho Shabalala onside ithuba leliya leKaizer Chiefs sebenza uNcanana irani yakhe umduduzi Shabalala othi uyayiyela lapha ke uShabalala kodwa kwasebenza asiphamandla Ncanana izothola ikhona kick nange lapha ke umdokishi Dr. 16 Vikhumalo owegijima kulo lapha ke iqembu leKaizer Chiefs Inacio Miguel nangu Inacio Miguel efuna ukushisa ke indlu ke manje lapha ke emuva Jalai phakamisa uJalai sebenza Engineer Tekisi iyasebenza Engineer Tekisi Inacio Miguel udlala ngomentshisi eduze kweDlotshani yena ke Inacio Miguel sinda ngokulambisa iKaizer Chiefs yasisebenza Engineer Tekisi nathi black ball ibona lapha ke Engineer Tekisi from Para to Bray from Bray to Para kodwa ke cross yakhe ngaba yinhle yaphelela kuye lapha ke uDarren Kitty ben clean sheets yena ke uDarren Kitty osukene ke namhlanje ngobe lapha ke ileague ngesizini ka2016 ke yena ke uDylan Solomons Lebohang Mabwe edlusa kamnandi wandile Duba phakathi eboxini AK-47 eleni kwebhali ayibhola la AK-47 yena ke wandile Duba sinda ngokulambisa iDurban City ilo ifake njalo ke incindi iDurban City emuva lapha ke Inacio Miguel bakhala kabalandeli bathi ke Miguel napa benza iphutha ithuba leliya phakathi eboxini sebenza lapha ke Miguel besakhala ungene ke endlini lilepo ayiveza kamnandi uthola uShabalala nangu uShabalala ke manje phakathi eboxini Shabalala oyindoda kitikiti buyana lolizwa aDarren Kitty liyala ikatili kaMedemo lithi nje kwagogezola nangu Inacio Miguel bekhala abalandeli bethi ngiyakalise phambili wagcina efaka lapha ke uvuma ngaphansi kwencindezi sinda ngokulambisa iyona ke iKaizer Chiefs engapha lenkundla ke manje sibheka lapha ke ibhola leDurban City Bradley Cross
khiphela-ke ngaphandle uzoba i-throw in ye-Durban City. Imzuzu ingamashumi amane siyayimunya. Lollipopa Shabalala hayi khona Lebohang Mabue funa lapha ke uNdlovu qeda ngendoda kwinika eyiveza leyaphasa iphakathi ebhokisini Wandile Duba Mabue Oche Brendan Peterson uyijebe hleli lapha naye-ke iBaot Porter akana support eyijuba-ke manje ngapha-ke lenkundla ahamba naye-ke lapha-ke Makawana umshiya phansi ucrossa uThino Mpempe 50-50 ayebephekeleke noMakawana nathi ijuba lakhe-ke Makawana ehamba-ke uMakawana umudla-ke ngengudla lapha-ke uBradley Cross wasekushiyana-ke omama ukondla phakathi kwakhe-ke uCross naye lapha-ke usaziso Makawana engapha-ke lenkundla nange lapha-ke table for 2 uyalidla-ke Wandile Duba udayisa lapha-ke lebhola Wandile Duba uyalwela futhi ufuna ngapha-ke Lebohang Mabue engapha-ke lenkundla Sipesihle Ndlovu uzofuna ukushaya hayi khona shelela ngako uShulwenkani ebethu uyazama lapha-ke uNdlovu awakhalu phuzu-ke elilodwa libagcina-ke besemdlalweni kuye lapha-ke i-top 8 Shabalala hayi khona khiphela nje ngaphandle ibhola uShabalala uzoba-ke i-goal kick offside uyaphuma lapha-ke Wandile Duba kuzokhela lapha-ke Mfundo Vilakazi paper 2 Ndlovu sibheka lapha-ke Shabalala bhola le-Kaizer Chiefs table for 2 phakathi ebhokisini bhala amabhalane Vilakazi dlala noLilepo Khalakate nayo leyo mpahla esuka ebhentshini nangu table for 2 okujama starter lawa ukusho ngayindawo uphakela uVilakazi uphakela uLilepo iyadlala TV iyadla impofu idlukudla kwayo shona wena iyadla impofu idlukudla kwayo shona wena iyadla impofu idlukudla kwayo shona wena iyadla impofu idlukudla kwayo iyadla Ndlovu futhi dlala nenjini yetekisi Dylan Solomonza onside Lilepo Lollipopa ehamba yedwa uvele bhayi ebengamginqela uLollipopa onside eyithayime kahle irun yakhe nangu table for 2 okuyiginqa kwakhe lapha iyohlangana nje no table for 2 Bogenpoel Makawana sebenza lapha kemuva Inacio Miguel Jalai uyavala Jalai sibheka lapha ke Jalai uyaligoba uJalai phakathi ebhokisini sebenza lapha kemuva injini yetekisi Dylan Solomonza vimba lapha ke Jean Luamba thola ikhona kick at Durban City